Bħalissa fil-Port Il-Kbir hawn il-Bastiment Hamilton, Bastiment Amerikan Tal-Gwardja Tal-Kosta. Din hija l-ewwel żjara ta' Bastiment tal-Gwardja Tal-Kosta Amerikana mill-2008 lil hawn. Dan il-bastiment għandu madwar 150 membru tal-ekwipaġġ, b'35 minnhom huma nisa. Waqt li konna fuqu, sajna ninnutaw kif jitmexxa dan il-vapur li għandu diversi panelli li wlu radar kemm fuq il-baħar u anke fl-ajru. Dan minħabba li minn fuq dan il-bastiment jista' jittajjar ukoll helikopter. Morna wkoll fil-post fejn jieklu jinġabru fih il-membri tal-ekwipaġġ fejn hemm iqattu ftit ħin meta ma jkunux qed jaħdmu abbord fuq dan il-bastiment. Baħrin u uffiċjali oħra spjegawna kif fost l-operazzjonijiet li għamlu kien hemm bosta fil-Paċifiku fejn fuq medda ta' snin ġew interċettati aktar minn 30,000 kilogramma ta' droga kokaina u aktar minn 10,000 kilogramma ta' ħaxixa li kienu ġejjin mill-Afrika t'isfel. Il-Kaptan Timothy Cronin li ilu kaptan ta' dan il-bastiment għal dawn l-aħħar sentej ilu jagħti servizz għal dawn l-aħħar 25 sena fejn spjega xi missjonijiet importanti. Some of our primary missions are search and rescue, defense operations, law enforcement, maritime law enforcement, particularly counter-drug enforcement and mass migration prevention. We also do port security and homeland security missions close to our shores. Barra minn hekk, il-Kaptan spjega magħna kif bħala gwardjani tal-kosta jagħtu sem umanitarju. Il-Kaptan filwaqt li staġeb bil-ġmiel tal-port ta' pajjiżna qal magħna kif din iż-żjara se tkompli turi relazzjoni b'saħħitha li hemm bejn Malta u l-Istati Uniti. Symbolizes our friendship with Malta and the importance of Malta in strategic location in the Mediterranean, and we're committed to Malta. We're committed to strengthening Malta's maritime capabilities, and this visit here does that, and it also shows our commitment to Malta and the Maltese people. Fiż-żjara ta' ftit jiem f'pajjiżna l-ekwipaġġ Amerikan se jipparteċipa f'eżerċizzi ta' taħriġ mal-Forzi Armati ta' Malta. Intant waqt din iż-żjara li għamilna, l-artist Malti Edwin Grek ippreżenta lil Kaptan Cronin pittura tal-bastiment fil-Port Malti flimkien ma' żewġ opri tal-baħar tradizzjonali Maltin.